Poštovani gledalci, dobroveče u još jednom izdanju TV Ordinacije. Epidemiološka situacija u gradu Prijedoru biće večeras naša emisija, a naš gost je dr. Mirko Sovilj, direktor bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Direktore, dobroveče, dobrodošli i iskreno vam hvala što ste naš gost. Dobroveče, bolje vas našao i pozdrav svim vašim gledalcima. Hvala vam na tome. Mislim da Prijedorčani, naši inače vjerni gledalci, zaslužuju da budu malo više zastupljeni u TV Ordinaciji. Eto, ja sam za to kriva, ali ispravit ćemo to. Evo, 6 mjeseci je prošlo od kad se pojavio taj opaki virus korona. Kakva su vaša saznanja i vaši prvi utisci bili o tome? Vi ste ljekar po profesiji, ali evo, pitam vas i kao ljekara i kao direktora najveće zdravstvene ustanove u vašem gradu. Kao što sami rekao ste, već je 6 mjeseci prošlo kako je aktuelna ta tema, a svi smo se nekako nadali da će to biti u periodu od 2 ili 3 mjeseca, jer prije svega očekivali smo da, bez obzira što je to nov virus o kojem ne znamo nešto puno, očekivali smo da je i to virus tipa sezonskog karaktera i da će on sa nastupanjem toplih dana promijeniti ili iščeznuti ili promijeniti svoju sposobnost izazivanja bolesti. Nažalost, pokazalo se da je to vrlo otporan virus i da je njegova aktivnost produženog toka i po svemu sudeći to ipak nije virus iz grupe onih sezonskih virusa. To u svakom slučaju otežava našu poziciju i zahtijeva upornost, opreznost i moramo računati na to da će to biti problem na jedan duži period. Da. Naravno, kao i sve ostale sredine i Prijedor je ovaj problem dočekao sa jednom neizvjesnošću, ali mislim da smo u Prijedoru dosta dobro se organizovali. Štab za vanredne situacije je u periodu prvih 3 mjeseca zasjedao praktično svaki dan. Imali smo informacije precizne o svim dešavanjima svakog dana i mislim da kada sve to izanaliziramo i pokušamo izvući određene zaključke, mislim da smo u Prijedoru dosta dobro odgovorili na izazov koji se postavio pred nas. Da, kad ste rekli nepoznat virus, pa smo mislili, evo i mi sami, mislim da mi je neko u martu rekao da ćemo i u septembru pričati o koronavirusu, ne bih vjerovala. Mislila sam da će to biti davno zaboravljena priča iza nas, ali eto nije. Znači, prošao je i hladno vrijeme i toplo vrijeme. Mislili su da će na toplom vremenu odnosno da mu ne odgovara toplo vrijeme ili da... A eto, znači, skoro su sva godišnja doba prošla, a on i dalje opstaje. Tako je. Prema tome, mi moramo period koji je ispred nas posmatrati kao jedan dodatni i veliki izazov, jer očekivati je da se virus gripa kao sezonski virus pojavi i da dovede sa svoje strane, dakle, određena oboljenja koja su klinički gledajući slična oboljenju COVID-a. Tako da to će biti jedan značajan problem, ali vjerujući da smo u ovom periodu stekli značajna iskustva vezano za borbu sa ovim virusom, mislim da ćemo mi dosta dobro se postaviti, odgovoriti i mislim da ulazimo spremni. Naravno, logično je mnogo spremniji nego što je to bilo u martu mjesecu vezano za COVID oboljenja. Naše zdravstvene ustanove su opremljene neophodnom opremom, naši kadrovi imaju određena iskustva stečena sa ovim virusom, tako da vjerujem da ćemo mi čak i bolje odgovoriti na ove izazove koji nas čekaju u predstojećem periodu, dakle jesen i zimu. Da, nema sumnje da će se virus korona i sezonski grip podudariti, ali možda zbog ovih mjera predostrožnosti koji se sad pridržavamo, starija populacija također se bolje pridržava. Vjerovatno će se vakcinisati protiv sezonskog gripa. Tako je, mi očekujemo da će sada ići jedna aktivnost povećanog vakcinisanja ili procentualno zahvata većeg procenta populacije zaštitom od sezonskog gripa. Pričamo o toj, znači, vakcinaciji, ne pričamo o vakcinaciji. Tako je, a ne o vakcinaciji COVID.
Tako da bi na taj način smanjili broj oboljevanja od sezonskog gripa, to bi značajno i to će nam značajno olakšati borbu sa ovim virusom. Specifičnost borbe sa ovim virusom jeste činjenica da je to infekcija tipa pandemije. Dakle, zahvatila je cijeli svijet. Činjenica da o tom virusu nismo nešto znali, da smo imali određene pretpostavke. Sada vrijeme je pokazalo i naša iskustva da od tih naših pretpostavki ima, nažalost, dosta izuzetaka. Naime, očekivali smo da je to virus koji će pogađati više stariju populaciju, da će pogađati osobe sa komorbiditetima i da će to biti glavni problem. Međutim, ipak izuzetaka je dosta, što znači da imamo situacije da su mladi ljudi oboljeli. Nažalost, imamo određen broj smrtnih ishoda kod pacijenata koji su bez prethodnih komorbiditeta, tako da pretpostavka je da u našem organizmu imunološki sistem u određenim situacijama ne odgovori onako kako bismo mi željeli i dolazi do razvoja intenzivnije kliničke slike. Upravo zbog te činjenice da nije dovoljan zdravstveni sistem da rješava ovaj problem, jer realno ne znamo o tom virusu puno, drugo nemamo adekvatnog lijeka. Sasvim je razumljivo da smo u situacijama da čitavo društvo mora da bude uključeno u borbu sa ovim virusom. Budimo odgovorni, to je to. Upravo je to i zato su bile potrebne sve one mjere koje su donesene i koje su u značajnoj mjeri doprinijele da se smanji procenat obolijevanja i na taj način smo zaštitili, u dobroj mjeri zaštitili stanovništvo. Sada, te mjere naravno dovode i do određenog problema u funkcionisanju, svakodnevnom funkcionisanju. Dakle, ljudi nisu mogli da idu na posao redovno, moraju da ostanu kući, moraju da se izoluju u određenim situacijama i tako dalje, što je značajno narušilo onaj uobičajeni životni tok. Prema tome, dakle, mi smo svjesno morali donositi takve odluke, ali u želji i namjeri da prije svega sačuvamo zdravlje našeg stanovništva, naših sugrađana. U tome i jeste težina borbe sa ovim virusom i mi se nadamo da je ovaj period koji je iza nas bio dovoljan da naše stanovništvo nauči živjeti sa tim virusom. Mi moramo, dakle, naći formulu da radimo, živimo, funkcionišemo sa tim virusom. Dakle, sve ove mjere koje smo preduzimali imale su za cilj da daju do znanja koliko opasan je taj virus, jer može i ugrožava zdravlje i život stanovnika i, dakle, da naučimo kako da se nosimo s njim u svakodnevnom životu. Evo, ja mogu da kažem u Prijedoru, moram reći da se u velikoj mjeri i dosta naši sugrađani, Prijedorčani, pridržavaju datih mjera i vjerujem da je to značajnoj mjeri doprinijelo da smo prošli, pa evo, teško je reći da li smo mi prošli baš dobro, jer svaki izgubljeni život, dovoljno je jedan život da izgubimo i da kažemo da smo nezadovoljni, ali kada se poredimo sa drugim sredinama u okruženju i tako dalje, možemo reći da smo mi dosta dobro prošli. Koliko sad vi trenutno imate zaraženih i preminulih? U Prijedoru je trenutno 15 osoba sa pozitivnim virusom. Na bolničkom liječenju su 4 pacijenta sa pozitivnim nalazom virusa u našoj bolnici na odjeljenju COVID. Nemamo pacijenata u izolaciji, tako da u suštini, dakle, to je prihvatljiva epidemiološka situacija. Svi pacijenti su dobrog, dakle, kliničkog stanja, svi su stabilni i nemamo, dakle, nijednog pacijenta na respiratoru. Da li vi vaše pacijente šaljete na Univerzitetski klinički centar? Naravno, dakle, i ova stanja oboljevanja sa infekcijom koronavirusom dovode do situacija u kojima za pacijenta je potrebna primjena kliničkog nivoa liječenja.
To su najčešće situacije u kojima su pacijenti sa višestrukim komorbiditetima, kod kojih primijenjena terapija ne daje zadovoljavajuće rezultate i u tim situacijama mi prezentujemo stanje pacijenta jedinici intenzivnog liječenja ili klinika intenzivnog liječenja u Banja Luci, zatim klinici anestezije i intenzivnog liječenja ili infektivnoj klinici i s kolegama dogovaramo premještaje na klinički nivo i evo i ovu priliku koristim da se zahvalim kolegama koji su zaista imali razumijevanja za tu našu potrebu i brigu za našeg pacijenta i koji su prihvatali i u takvim situacijama bez bilo kakvih problema ili negodovanja preuzeli pacijenta i dalje ga pratili. Nažalost, mi smo u Prijedoru u ovom periodu prethodnom imali 17 smrtnih slučajeva, ali moram naglasiti da nisu svi ti slučajevi smrtni ishod doživjeli kao rezultat virusne infekcije, jer je dobar dio njih zbog svog osnovnog oboljenja smrtno završio, ali je kod njih registrovan virus COVID i koronavirus. Prema tome mi sve te pacijente vodimo kao smrtne ishode zbog ili sa koronavirusom, dakle i takvih smrtnih ishoda smo imali 17. U našoj ambulanti infektivnog i COVID, odnosno polivalentnoj ambulanti, pregledano je 1500 pacijenata, dakle njih 1500 je prošlo kroz ovu ambulantu. Imali smo 214 prijema na odjeljenje COVID. Naravno, to su pacijenti ne samo iz Prijedora, već su to prijedorska regija, dakle Kostajnica, Dubica, Oštra Luka, Krupa na Uni, dakle iz čitave regije. Pacijenti koji su zahtijevali bolničko liječenje su upućeni u našu ustanovu i primljeni u našu ustanovu. Koliko je to hiljada stanovnika koje opslužuje Prijedorska bolnica? Pa prema ovom popisu posljednjem koje smo imali, to je 135.000 i evo to je praktično bolnica regionalnog tipa koja je preuzela i preuzima odgovornost za dijagnostiku i za liječenje svih tih naših sugrađana. Da, vi spominjete COVID odjeljenje, to znam, naš kolega iz Prijedora je svakodnevno pratio dešavanja u vezi koronavirusa. COVID odjeljenje znači da li je to po spratovima u bolnici ste napravili ili kako ste izvršili reorganizaciju rada? Mi smo iskoristili činjenicu da imamo jedan poseban objekat, to je objekat koji je bio u periodu prije izgradnje novog objekta, dakle do 1985. godine. 1985. godine je useljen centralni objekat koji ima 23.000 kvadrata korisne površine, a ovo je dakle objekat koji je korišten prije svega za potrebe psihijatrijske službe. I mi smo morali obezbijediti dodatni prostor za odjeljenje psihijatrije i ono je privremeno dislocirano u Zavod za djecu ometenu u razvoju. Oni su nam izdvojili dio svog prostora i kolege za sada u ovih 5-6 mjeseci rade u tim uslovima. Tako da smo čitav objekat prilagodili za potrebe COVID bolnice ili COVID odjeljenja. Na sreću imamo ulaze sa istočne i sa zapadne strane, tako da to nam je jako pomoglo. Na spratu tog objekta smo obezbijedili hirušku salu za potrebe pacijenata koji su pozitivni COVID, zatim porođajnu salu za slučaj potrebe poroda pacijentkinje koja je pozitivna, zatim intenzivnu njegu za te pacijente na tom spratu i preostali dio je za opservaciju, odnosno izolaciju kod slučajeva gdje postoji sumnja za COVID infekciju, za infekciju koronavirusom i to je ta izolacija u kojoj pacijenti su smješteni do dobijanja rezultata. I preostali dio je 35 bolesničkih postelja za pacijente sa pozitivnim nalazom virusa korona. U ovom periodu smo imali period od nekih 10-ak dana gdje smo imali 34 pacijenta smještena. Dakle, praktično bio je popunjen kapacitet. Jeste.
Jest. Da. Što se tiče respiratora, vidjela sam bilo je dosta akcija donatorskih i od privrednika i od respiratori za Srpsku, bilo je dosta akcija. Znači koliko ste imali respiratora, koliko ih sad imate? Da li je ikad bilo recimo kritično što se toga tiče? Prije ove aktuelne infekcije, odnosno epidemije, mi smo imali 3 respiratora koja su bila u funkciju na našoj odjeljenju intenzivne njege i to je bilo dovoljno za naše funkcionisanje. Kada je to postalo aktuelno, mi smo se u Prijedoru malo i drugačije organizovali. Privrednici Prijedora su se odazvali na poziv naš da je potrebna pomoć za opremanje bolnice, tako da su privredni subjekti, evo moram to da kažem, zaista pomogli u tom vremenu i u tom periodu kada još nisu stizali respiratori koji su po programu vlade, fonda ili instituta. Nabavljen je jedan klinički respirator, to su se 3 privredna subjekta udružila i nabavili jedan klinički respirator i nabavljena su 3 transportna respiratora. 2 je nabavio Mital, dakle kompanija Mital, kupili su 2 transportna, kompanija Niskogradnja Marjanović je kupila 1 i 3 privrednika, to su privrednici iz trgovačkih i proizvodnih također, oni su kupili jedan klinički respirator. Zatim smo dobili donacije iz onog programa donacije vlade Srbije, zatim su dalje uslijedile isporuke ispred Instituta za javno zdravstvo, Fonda zdravstvenog osiguranja, Evropske unije, tako da mi u ovom momentu imamo 19 respiratora koji su došli putem donacija i koji su kupljeni od strane privrednika. To su kliničkih 19 i imamo ova 3 transportna i plus ova 3 koja smo imali prije epidemije, tako da je to sada, da kažem, broj respiratora koji je zavidan i nikad nismo ni očekivali da ćemo doći u situaciju da imamo toliko respiratora. Mi nismo imali situaciju da nam je trebao respirator, a da ga nismo imali. Dakle, sve je to stiglo na vrijeme. Moram reći da nismo imali situaciju da nam je nedostajalo nešto od zaštitne opreme također. Znači, jednog sekunda ništa nije nedostajalo. Dakle, za naše funkcionisanje je to bilo obezbeđeno. Moram istaći također činjenicu da je lokalna zajednica, odnosno grad Prijedor, gradonačelnik je pozvao privrednike, održali smo sastanak s njima i nakon toga su uslijedile uplate, finansijske uplate na poseban račun i na taj način je na taj račun uplaćeno 216.000 konvertibilnih maraka. Moram reći da je 100.000 konvertibilnih maraka izdvorio grad Prijedor. I dakle, to su sredstva koja su nam omogućila da u ovaj objekat koji sam već spomenuo izgradimo ili instališemo centralno snabdijevanje kiseonika bez kojeg teško bi funkcionisali. Zatim centralni monitoring za pacijente. Svaki pacijent ima svoj monitoring koji je centralizovan tako da kolege koje rade na tom odjeljenju nema potrebe da budu u crvenoj zoni da bi pratili pacijenta, već izvan crvene zone prate na monitoru i to nam je dakle bilo od velike koristi. Zatim smo iz ovih sredstava nabavili monitore visoke rezolucije koji su omogućili da radiolozi prenesenu sliku urađenog rentgen snimka dakle izvan crvene zone očitavaju, daju svoje nalaze i tako dalje. Od Instituta za javno zdravstvo smo dobili kao donaciju jedan pokretni ultrazvučni aparat i pokretni rentgen aparat. To nam je oprema koja je bila, moram reći, presudna za organizaciju i sigurnost u radu. Iz ovih sredstava koje sam spomenuo kupljeni su još dodatno EKG aparati, defibrilatori, dakle sve ono što smo očekivali da bi se moglo pojaviti potreba, dodatna potreba, dakle nabavljeno je. Također je bilo dodatne kupovine i donacija kroz određene aparate od strane donatora koji su, moram reći, naši
evo, naši sugrađani koji žive u inostranstvu i oni su se međusobno organizovali i nama su stizali paketi i zaštitne opreme, paketi defibrilatora, EKG aparata i tako dalje. Dakle, sa jedne strane nekih 216.000 sredstava uplaćenih koji smo nabavljali sve to i plus dodatno, dakle, aparati u vrijednosti od oko 100.000 maraka. Dakle, donacijama smo negdje 316.000 maraka dobili za opremanje bolnice. Nema šta da brinete. Pa evo, ja moram stvarno da se zahvalim na ovoj pomoći koju smo dobili i to je bila jedna akcija koja je u značajnoj mjeri doprinijela i ponašanju ostalih sugrađana, jer svi to ljudi razumiju, tako je, oni razumiju da se nalazimo u ozbiljnoj situaciji i da je potrebno da svi učestvujemo u toj borbi, to je vrlo važno. To se pokazalo i vrlo efikasnim. Vi ste spomenuli i dezinfekcije koje se rade. Ja mislim da smo sredina koja je potrošila najviše dezinfekcionih sredstava. Da, i kad sam vidjela da u stvari voćari, je li tako? I ostali učestvuju u tome da... Jeste. Mi smo dezinfikovali ulice grada Prijedora, trotoare, prilaze ustanovama i preduzećima. To sam vidjela samo da su Kinezi uradili, da su bukvalno dezinfikovali grad. I moram reći da smo to redovno radili. Dakle, to se radilo periodično, jednom u 7 dana ili jedino u slučaju kiše to se odlaže za neki sljedeći dan. Zatim prostor oko bolnice, parking, bolnički parking, zatim komunikacije unutar kompleksa bolničkog, dakle redovno smo dezinfikovali. Pored toga što je naravno i sada provodimo redovnu dezinfekciju naših ulaza, stubišta, holova i tako dalje, znači to je redovan proces. Da li radite testiranje? Mi radimo testiranje, antigensko testiranje, dakle direktan antigenski test. To su testovi koje je obezbijedila vlada Republike Srpske i moram reći da je to druga tačka, prelomna tačka koja nam je značajno olakšala rad, jer mi smo u situaciji, dakle, sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, da testiramo sve pacijente kod kojih je postavljena indikacija za bolničko liječenje. Prije toga mi smo na osnovu kliničkih parametara i epidemioloških podataka procjenjivali koliko postoji rizik da pacijent unese virus u bolnicu. Sada smo u situaciji da ga testiramo. Moram reći da su testovi jako pouzdani. Naše iskustvo je takvo da su testovi dosta pouzdani i to nam je omogućilo da se sada mnogo više posvetimo uobičajenom radu. Svi mi znamo da su pacijenti u vrijeme onog najgoreg perioda borbe sa koronavirusom i svjesno odlagali dolazak u zdravstvene ustanove, ne samo u bolničke, već i u domove zdravlja i tako dalje. Ali to može da se odlaže jedan period. Nakon toga, naravno, slijedi povećana potreba i veći broj pacijenata ima potrebu da dođe zbog dijagnostike, zbog liječenja i tako dalje. I mi se u suštini vraćamo i vratili smo se od 1. septembra. Mi smo na onom režimu rada kojeg smo imali prije COVID-a, s tim da smo i dalje zadržali određene organizacione promjene u radu svakog odjeljenja i službe. Znači, i dalje vratili smo se na sistem dežurstva, prisustva većeg broja specijalista u toku dnevnog rada, ali su stroge mjere, dakle, u smislu da se ne održavaju ljekarski sastanci jutarnji sa svim kolegama, već sastanke održavaju samo dežurna ekipa koja završava smjenu dežurstva i ekipa koja preuzima dežurstvo. Dakle, izbjegavamo i dalje da se kolege kreću u uskom prostoru, zatvorenom prostoru, već svako ima svoj zadatak i na taj način smo izbjegli te kontakte, nepotrebne kontakte. Dakle, svaki nepotreban kontakt mi smatramo da doprinosi riziku od povećavanja eventualnog
broja unošenja infekcije i tako dalje. Jesu se kolege umorile? Kad vam je bilo najteže? Je li bilo, mislim, situacija kritičnih kada je izgledalo kao da nemate kontrolu nad tim? Ne, te situacije nije bilo da smo imali osjećaj da nemamo kontrolu, ali za našu ustanovu je bio najteži period prva polovina maja mjeseca. 8. maja je registrovan virus kod prve medicinske sestre, dakle koja je bila u procesu rada. Da, da. To je ono bukvalno, znači virus je stigao u bolnicu. Tako je, tako je. I to je onda naravno bio signal i bio nam je, da kažem, i zadatak da uz primjenu svih epidemioloških mjera se borimo, dakle, i da virus eliminišemo iz bolnice, iz bolničkih prostora. U tom procesu, dakle, imali smo 11 medicinskih tehničara i sestara kod kojih je registrovan virus i 3 doktora, dakle, specijalisti interne medicine. Oni su, dakle, taj virus dobili radeći svoj posao i to je ono u čemu jeste i težina našeg posla i rizika kojeg imamo. Na sreću, svi su se oporavili i svi su, dakle, vratili se u redovan proces rada. To je ono što nam je najvažnije. U tom vremenu smo imali i 8 pacijenata kod kojih je registrovan virus. Mi nismo sada sigurni, nismo mogli da utvrdimo koji je to nulti, dakle, slučaj u bolnici, ko je od pacijenata donio virus. Imali smo naravno premještaja sa kliničkog centra jer je bilo borbe sa virusom i unutar kliničkog centra u tom periodu. Bilo je u Dobojskoj bolnici, sjećate se? Pa jeste, naravno. Pa ja mislim da nijedna ustanova nije imala sreću tu. Jedan vaš kolega je rekao, nije pitanje kako ga je dobio, već kad će ga dobiti? Tako je. Pitanje vremena. Upravo tako. Evo, čuli smo i u institutu, imamo 3 slučaja epidemiologa isto. Za nas je to šok bio, ono, nevjerovatno kao kako je virus ušao u ustanovu. Pa jest, da, evo, danas su objavili to i zaista žao mi je iz više razloga, naravno, jer to će značajno utjecati na funkcionisanje instituta i tako dalje, a kolege su opet, vjerujem, radeći svoj posao, došli u situaciju da su dobili taj virus. Zdravstveni radnici opet i pored toga što je na radnom mjestu postoji rizik, svi mi ponavljamo, bar mi koji smo odgovorni za sve ono što se dešava u zdravstvenoj ustanovi, uporno ponavljamo i dajemo do znanja da zdravstveni radnici nemaju pravo na onaj puni društveni život, jer jednostavno moramo voditi računa gdje se krećemo, moramo voditi računa da li smo u situacijama gdje postoji rizik da dobijemo infekciju i rizik da tu infekciju donesemo na svoje radno mjesto i prenesemo kako kolegama, tako i pacijentima. Tako da i u tome jeste težina našeg poziva u ovo vrijeme svih zdravstvenih radnika. Vi nemate tog luksuza da kad završite s poslom u bolnici, konkretno da se time završava vaš radni dan? Tako je, upravo tako. Mi moramo da odbijemo mnoge pozive i na rođendane i na svadbe koje se organizuju. Vi morate u stvari da budete primjer, uzor nama ostalima. Pa i primjer, ali moramo da budemo i na neki način stražari dešavanja u našem društvu. Moramo to jednostavno, moramo upozoravati ljude, moramo skretati pažnju. I evo, ja moram i to da istaknem da su naši zdravstveni radnici, dakle svi, ne samo ljekari, medicinski tehničari, već i svi oni koji su iz grupacije nezdravstvenih radnika, a koji su prisutni u našoj ustanovi, bez kojih mi ne možemo funkcionisati, također prihvatili i u dobroj mjeri, dakle, se zaista poštuje sve ono što se nalaže. Tu su, dakle, i tehnička služba. Mi ne možemo bez tehničke službe. Svaki kvar zahtijeva intervenciju tehničku. Ne možemo bez održavanja i tako dalje. Tako da, evo, zaista imam potrebu da izrazim zahvalnost svima njima na tolikoj brizi i odgovornosti koju su pokazali, tako da
samo na taj način se možemo izboriti sa ovim problemom koji nam se pojavio, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu. Da. Evo napravit ćemo sad kratki predah sa reklamama, pa nastavljamo sa emisijom. Poštovani gledalci, TV ordinacija u toku. Razgovaramo o koronivirusu, odnosno epidemiološkoj situaciji u gradu Prijedoru. Naš gost je dr. Mirko Sovilj, direktor bolnice u Prijedoru. Ukoliko imate pitanja, pozovite nas, kontakt telefoni 051 640 460. Evo ovako sad opet, znači pitam vas i kao ljekara i direktora bolnice i kao običnog građanina, da li vi pamtite ovakvu situaciju? Da se ovako nešto desilo? Bilo je virusa, bilo je svega, ali... Da, bilo je virusa koji su prijetili da će se nešto slično dešavati. Da vas podsjetim, negdje 2007. godine ptičji grip i tada smo, moram reći, preduzeli dosta tih pripremnih mjera da spremno dočekamo eventualno situaciju epidemije i na sreću to se nije desilo. Prošlo je to mnogo bolje i mnogo lakše. Inače, to je grupa RNK virusa. To su virusi za koje naš imunološki sistem ne može da obezbijedi adekvatan odgovor. I to je u tome jeste osnovni problem. Iz te grupe je i HIV virus, tako da je to iz te grupacije pojava bilo kog virusa uvijek nam zadaje zebnju i iščekivanje i neizvjesnost i tako dalje. A evo pokazalo se od svih tih virusa da je COVID virus zaista najuporniji, najteži, pa i zbog toga što on nije sezonski virus. Tako da, evo, niko od nas nije očekivao da ćemo baš doživjeti da se borimo sa takvom razmjerom infekcije, pandemijski tip, cijeli svijet je zahvaćen, tako da uz ipak moram reći, visok procenat smrtnog ishoda, to je problem za svaki sistem zdravstveni, svake zemlje, to je problem za sve zemlje, sva društva, pogotovo što pogađa i društveni život uopšte, dakle posao, rad, stvaranje, mi znamo ako ne radimo šta možemo očekivati, imat ćemo problem. Tako da će ovo značajno uticati na ekonomsku situaciju. Moram reći da svako onaj ko se zatekao na mjestu rukovodioca zdravstvene ustanove je doživio mnogo stresa. Velika je to odgovornost, velika odgovornost je za pacijente, velika odgovornost je za zaposlene, velika odgovornost je u organizaciji, da li ćete negdje previdjeti nešto, napraviti neki propust, to u ovim situacijama to se skupo plaća. Tako da ne smije biti propusta. Ne smije biti propusta, tako je. Tako da u suštini je to jako stresno za zdravstveni sistem, za ministarstva, Institut za zaštitu zdravlja. To su sve institucije koje su odgovorne za dešavanje i dakle od njih se očekuje adekvatan odgovor. A nažalost radi se o uzročniku za kojeg nemamo adekvatan odgovor, nemamo terapiju koja je ciljana, koja garantuje da ćemo pacijenta izliječiti. U posljednje vrijeme se pokazalo da imamo udruženih infekcija. Imamo infekciju virusom korona i imamo infekciju bakterijsku. Tako da najčešće je to legionela koja jeste specifična za ovaj vremenski period. Ona je uglavnom u vlažnim prostorima, dakle na bazenima, zatim klime u automobilima i tako dalje. I sad šta se dešava u kombinaciji? Imamo udruženo i mi smo, pa evo ima već 2 mjeseca kako smo uveli kao obavezno dijagnostiku na legionelu. I moram reći da u značajnom procentu utvrđujemo i prisutnu legionelu koja je specifična za tešku upalu pluća. Tako da kada se desi ta udružena infekcija uvijek moramo biti spremni na teži klinički tok.
Sada na sreću za legionelu imamo ciljanu terapiju antibiotsku i zato je vrlo važno dakle, na vrijeme da se dijagnostikuje i da se odmah krene sa tom terapijom tako da se eliminiše ta udružena infekcija. Tako da imat ćemo mi u ovom periodu sada naravno i određena iskustva stičemo i to su sve situacije na koje moramo pravovremeno odgovoriti. Da, ali bilo je sjećam se isto na početku, ono što ste vi isto rekli, te starija populacija, te udruženo oboljenja, međutim onda iskrsne tako neki slučaj, mlad slučaj, ne znam, muškog ili ženskog pola, potpuno nevjerovatno i nema veze, ne možete vezu nikakvu da nađete između. Jeste, to je pokazalo se ipak da te naše pretpostavke, one jesu u značajnoj mjeri takve i potvrdile se kao istinite i ispravne, ali mnogo je izuzetaka da bi to bilo pravilo. Znači, mnogo je izuzetaka. Međutim, mi ne razmišljamo da se borimo samo protiv virusa korona i kao što vidite sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj su i dobile i obavezu da se vratimo na onaj puni kapacitet rada. Mi imamo projekte i daljeg razvoja zdravstvenih ustanova, tako da ti projekti koji su bili u toku trudimo se da oni ne budu zaustavljeni, da ne budu prekinuti, već idemo dalje i mi moramo naš zdravstveni sistem razvijati dalje. Moramo biti, dakle, spremni da se dalje ulaže u zdravstveni sistem, da osposobljavamo naše kadrove, školovanje kadrova i tako dalje. Sad iz ovog perioda smo izvukli zaključak da moramo u ustanovama ovog tipa, bolničkog tipa, imati više intenzivista, dakle specijalnosti koje mogu odgovoriti zadatku intenzivnog liječenja pacijenata. To znači da ćemo morati razvijati i intenzivne njege za nehiruške grane, jer do sada su u možda 80 ili čak i više procenata naše intenzivne njege uglavnom bile za hiruške pacijente, dakle teške traume, postoperativno liječenje, preoperativne priprema kod teških pacijenata, znači rehidracija, nadoknada izgubljene tečnosti, nadoknada izgubljene krvi i tako dalje. Dakle, da se pripremi za hiruški rad, a zatim nakon operacije preuzima opet. Dakle, naše jedinice intenzivne njege bile su u najvećem procentu rezervisane za hiruške slučajeve. Ovo vrijeme ipak pokazuje da moramo razvijati i intenzivne njege i intenziviste, znači školovati kadar za nehiruške pacijente. Tako da će, vjerujem, u ovom predstojećem periodu biti više zahtjeva za te specijalizacije. Morat ćemo naravno obezbijediti da i u bolničkim ustanovama imamo epidemiologe, mikrobiologa više i tako dalje. Znači, ovo vrijeme nas uči da moramo i kadrovski biti sa tog aspekta jači, dakle dijagnostičkog i terapijskog, kako bismo mogli, da kažem, odgovoriti odmah. Evo, to je ono što izvlačimo iskustvo iz ovog prethodnog perioda. A znači projekti koji su započeti, ja vjerujem da idu dalje. Što se tiče Prijedorske bolnice, mi idemo u tom smjeru i te projekte realizujemo. Naša dva velika projekta koji su predviđeni za ovu godinu da se realizuju u ovoj godini jeste da stavimo u funkciju magnetnu rezonancu. Magnetna rezonanca je montirana, stavljena je dakle u tehničku spremnost. Očekujemo do kraja ovog mjeseca da ćemo krenuti sa dijagnostikom magnetne rezonance. Zatim završen je tenderski postupak za nabavku opreme za angiosalu i to je rok isporuke 90 dana, tako da očekujem do kraja ove kalendarske godine da ćemo i taj projekat završiti. Moram istaći da smo magnetnu rezonancu nabavili iz kreditnih sredstava. To je, ako se malo prisjetite, prije nekih 2 godine uz odluku Vlade Republike Srpske na prijedlog Ministarstva zdravlja dozvoljeno i omogućeno da se bolničke ustanove zaduže kreditno uz garanciju Vlade.
a mi smo u tom našem kreditnom zaduženju predvidjeli 1,5 miliona konvertibilnih maraka za nabavku magnetne rezonance. Dakle, ta sredstva su bila predviđena za rješavanje dugova prema dobavljačima. Mi smo, međutim, isplanirali i tako smo i realizovali da 1,5 miliona rezervišemo za nabavku magnetne rezonance, jer moram reći, nekako smo dugo odlagani da se to riješi kroz određen program Vlade Republike Srpske, odlukom Skupštine i tako dalje. Nekako smo ostavljeni po strani i evo uz saglasnost ministarstva mi smo na taj način riješili nabavku. Oprema za angiosalu u visini od 1.200.000 je obezbijeđena odlukom Vlade Republike Srpske iz kliničkog duga. To je dakle iz sredstava kliničkog duga je izdvojeno, dakle i rezervisano 1.200.000 za opremanje angiosale i evo upravo očekujem do kraja ove kalendarske godine da ćemo biti u prilici da krenemo sa i tim invazivnim intervencijama, kako dijagnostičkim, tako i terapijskim i u našoj ustanovi. Moram se pohvaliti da u tu svrhu školujemo kadar, dakle kolege završavaju subspecijalizaciju kardiologije i veliki dio su svog staža od 2 godine subspecijalizacije posvetili invazivnoj dijagnostici i intervencijama, tako da ćemo ih imati osposobljene i vjerujem da ćemo to od starta imati dobar početak i da ćemo imati dobre rezultate. Je li bilo još nekih projekata koje ste započeli i morali ste ih prekinuti zbog koronavirusa? Projekat koji je u okviru energetske efikasnosti je predvidio upravo ovaj objekat u kojem se nalazi korona odjeljenje ili COVID odjeljenje. Tamo sam htjela pitati je li bilo kakvih građevinskih možda projekata? I naravno ova situacija je naložila da se za jedan period odloži, ali evo mi smo sada, pošto je manji broj pacijenata, obezbijedili da sprat ovog objekta je slobodan i ovih dana očekujemo početak radova, tako da će to biti rekonstrukcija objekta u smislu da će biti zamijenjena vanjska stolarija, da će biti zamijenjeno krovište, pošto je ravni krov, zatim bit će toplotna izolacija i to će značajno poboljšati uslove u tom objektu, uslove za rad. Da, rekli ste znači koliko? 150 ili 160.000 stanovnika opslužuje Prijedorska bolnica. Kako ste rekli? 135.000 je prema, jeste. Mada mi stalno računamo da je tu nekih 140.000, sad koliko možemo biti ove podatke ovog popisa. Znači to su Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Krupa na Uni i Oštra Luka. Naravno i Prijedor. Da, bolnica je podijeljena na odjeljenja, je li tako? Tako je, tako je. Mi imamo svoja odjeljenja, službe i tu smo značajno, dakle, unaprijedili rad, poboljšali i povećali obim rada. Tako da je broj operacija u odnosu na 2006-2007 je utrostručen. 3 puta više, dakle, nego što smo do tada radili. Dijagnostika, posebno je to u oblasti hirurgije napravljen veliki iskorak. Imamo osposobljene i formirane zaista timove hirurga koji svoj posao rade na visokom nivou. Dakle, rade se i vrlo složeni zahvati u abdominalnoj hirurgiji primjenom laparoskopske metode. Dakle, mi smo jedna od ustanova koja ima visok procenat laparoskopske holecistektomije, a to je jedan od parametara koje prati i naše ministarstvo. Zatim, u oftalmologiji, mi smo jedna od ustanova koja u posljednjih 10 godina već primjenjuje najsloženiju i najnoviju metodu u rješavanju katarakte fakoemulzifikacijom. Mi smo prošle godine zanovili opremu. Dobili smo donaciju nove opreme za fako, tako da sad praktično imamo 2 mašine, imamo 5 oftalmologa i imamo, sad smo dodijelili još jednu specijalizaciju oftalmologije. Naša želja i naš cilj je da bolnica Prijedor omogući onoliko operacija koliko je to potrebno za naše sugrađane, cijeneći
značaj rješavanja pitanja vida, katarakte, jer je veliki broj dakle, pacijenata koji čekaju i tako dalje. Da, mislim svugdje su to znamo i gužve. Ne mislim sad na ovo stanje, nego mislim prije da su bile gužve baš na očnim klinikama. Jeste, upravo to. To je, da kažem, bila ona slaba tačka ili tačka gdje je. Međutim, evo, moram da se pohvalim time i to je zahvaljujući koleginicama. Evo, mi sad imamo, sve su koleginice na očnom odjeljenju, koje su zaista, pogotovo načelnica koja je uložila mnogo truda i uvela tu, jedna od onih koji su uveli tu metodu i tako dalje, ali hoću reći da smo to uradili mnogo rano u odnosu na ostale ustanove. Imamo bolnica još uvijek koji nemaju svoj kadar koji rade te operacije, nego su im gostujući doktori i tako dalje. Znači, to je ono što... Naravno, školujemo dosta kadra, trenutno je 12 doktora na specijalizaciji, i kolega koji specijalizira vaskularnu hirurgiju koju do sada nismo imali specijalistu. Očekujemo da kroz godinu dana da nam se vrati sa specijalizacije. Znači, zatim sad ćemo dodjeljivati još, bit će raspisan uskoro konkurs za 7 specijalizacija. Tako da, evo, moram reći da negdje 2006. mi smo imali 45 specijalista. Sada mi imamo 82, tako da mi smo na 100 doktora praktično u bolnici zaposlenih, računajući na specijalizante i tako dalje. Tako da je značajno i povećan broj usluga, a i proširen je dakle obim usluga i struktura usluga koje radimo. Naravno, usvajamo sve više složenih zahvata, kako dijagnostičkih, tako i terapijskih. Vjerujem da će ova 2 projekta koja ćemo završiti ove godine, uvođenje magnetne rezonance i opremanje angiosale, da će nam za jednu značajnu stepenicu podići rejting ustanove i da ćemo zaista odgovoriti potrebama ne samo regije Prijedora, nego mi uvijek računamo i na pacijente iz federacije koja gravitira Prijedoru. To je Sanski most, to je Ključ. Imamo pacijenata i iz Bihaća, iz Kladuše. Moram reći da smo stekli veliko povjerenje kod građana ovog kantona, Unsko-Sanskog kantona. Uspostavili smo dobru saradnju sa fondom osiguranja kantona, tako da nemamo problema. Oni vrlo korektno, dakle, prihvataju da se pacijent liječi u našoj ustanovi. Mi ih odmah obavijestimo kada primimo pacijenta koji pripada tom kantonu i uredno plaćaju sve obaveze. Tako da moram reći da nam je to značajan dodatni prihod za ustanovu. Da, odlično. Evo, na kraju emisije najbitnije da rezimiramo da ste uspješno odolili korona izazovu, da tako kažem. Da, evo... Nije bilo, znači, situacija, držali se sve konce u rukama. Apsolutno, nije bilo ni jednog, da kažem, momenta da se činilo da nam situacija izlazi izmiče kontroli. Naravno, to je zahvaljujući prije svega kolegama koji su ozbiljno pristupili, dakle, i pripremama za takve situacije, ali i odgovorili, dakle, na takve situacije trezveno, sa velikim samopouzdanjem i naravno uz primjenu svih onih zaštitnih mjera koje smo imali u obavezi po nalogu instituta, ali samo po sebi se nameće obaveza primjene zaštitne opreme. Da, nismo prokomentarisali, još jedan izazov je pred nama, to je jesen, dolaze virusne infekcije i početak škole. Također, škola je krenula prva sedmica dobro, već druge sedmice pojavili su se i prvi zaraženi među djecom i među nastavnim osobljem. Također, opet se pojavio strah. Znamo i to da je normalno da se desi, očekivalo se, je li tako? Pa jeste, virus je prisutan u našoj populaciji. Znači, mi moramo biti svjesni toga
ali moramo biti svjesni toga da život dalje teče i moramo i pored toga se organizovati i obezbijediti i da škole funkcionišu, da naša djeca uče. Mi ne smijemo dozvoliti da ove generacije ostanu sa manje znanja. Dakle, moramo se potruditi. Na sreću u Prijedoru nismo imali učenika kod kojih je registrovan virus. Imali smo jednog učenika koji nam dolazi iz Oštre Luke u Mašinskoj školi. Ali to nije parametar da bi se sada trebalo ponašati da je to neki događaj koji treba da izazove paniku, koji treba da prekine nastavu i tako dalje. Ne, treba primijeniti mjere koje su za to predviđene i one se primjenjuju i vjerovati u sistem koji je, dakle, koji sve to drži pod kontrolom. Dakle, moramo biti svjesni da će taj virus doći kod učenika možda negdje izvana, ne u školu. Tako da to je nešto što je dio našeg života u ovom vremenu. Da, i što je bilo očekivati, da. Tako i bilo i očekivati. Znači, moramo biti spremni na to, ali moramo imati i odgovore na te situacije i ti odgovori postoje. Naše škole se stvarno, evo, iz ovog iskustva protekle nedelje i ovo zaista se primjenjuju, sve te mjere. Učenici, kad ih vidite ujutru dolaze, prolazim pored škole i vidim da su svi s maskama dolaze. Zaista, mislim, bilo je situacija koje su izazivale nelagodu i tugu. Prisustvovao sam situaciji gdje drugarica ide prema drugarici da je zagrli, a ova njoj kaže nemoj, molim te. To mi je izazvalo zaista, osjećao sam se baš tužan, jer nažalost naša djeca su u situaciji sada da moraju da se i u tom pogledu kontrolišu. Naravno da to njima umanjuje dio zadovoljstva škole i tako dalje, ali moramo biti svjesni da se moramo pridržavati tih mjera, jer siguran sam, neće ovo tako dugo trajati. Znači, mi ćemo to... I u svakom slučaju je bolje da je škola krenula. Kao što je rekao jedan moj gost, to je velika pobjeda. Škola je krenula, u svakom slučaju bolje da su u školi 20 minuta, mada već čujem da pričaju možda i o produženju časova. Ja vjerujem da to se desi, jer to mi se čini i logičnim. To mi se čini i logičnim, jer ipak ako smo ih već doveli u situaciju da su u učionici, to onda treba iskoristiti tu činjenicu i produžiti period trajanja časa kako bismo što više, dakle, pružili djeci priliku da nauče, da dobiju informacije. To je ono što je neophodno. Moramo voditi računa o toj generaciji. Pa ne znam baš da će djeca na to gledati blagonaklono sad što ste rekli, ali dobro, nema. Naravno, to neće ići na 45 minuta, ali sam siguran da može ići na pola sata. Da. To sam siguran. Da. I onda na 45 moja djeca već negoduju, kao ne znaju kako će to izgledati sad umjesto 3 sata da provede 7 sati u školi. Pa Jarko, tako ste već nekad išli, tako da neće se biti teško vratiti na taj prethodni režim. Jest, jest. Šta biste mogli poručiti našim gledalcima, vašim sugrađanima? Vjerujem da je ovo već izazvalo i određenu dozu zamora, ali bez obzira na to ne smijemo pokleknuti, već naprotiv moramo se naviknuti na to da živimo i radimo sa određenom dozom opreza. Dakle, oprez. Da vodimo računa o 3 stvari. Dakle, kad god je moguće da obezbedimo tu distancu, da izbjegnemo te bliskosti, to moramo da se naviknemo na to. Zatim, da nosimo zaštitnu masku, ne samo zbog sebe, već i zbog onih koji su pored nas, i da vodimo računa o tome kad god nam je zgodna prilika da pravilno peremo ruke. To su 3 stvari, dakle, 3 stvari kod kojih pokazalo se da je sapun ubitačan za virus. Prema tome, toga imamo, prema tome, mislim, to je zaista, evo, nije to težak zadatak. Ja mislim da to nije težak zadatak, a da sačuvamo zdravlje stanovništva. Da. Direktore Sovilj, bila mi je čast da vas ugostim u emisiji TV Ordinacija. Biće još prilike, drugim povodom, nadam se, ljekar ste, tako da naćemo već neku temu. Meni također i zaista zahvaljujem vam na tome da ste dali priliku da, evo i mi iz Prijedora dođemo pa da iznosimo naše iskustva i viđenja ove situacije. Ništa, ja vam želim puno sreće u radu.
treba će vam i strpljenja i sreće i snage i vama i vaših kolega. Hvala vam lijepo. I kažem, mislim da ćemo se možda nekom drugom prilikom vidjeti u boljim nekim okolnostima. Vrlo rado. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Poštovani gledalci, pratili ste TV Ordinaciju. Vidimo se sljedeće sedmice. Do tada svako dobro.